Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guru mian pengaji ni sakit ini si manamian mian armai sebenarnya luin pasal pengiru tadi pasal ibadat yang itu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mian nasidu kita itu berbalik-balik haja ke halan dan bi pagbalik-balik na haja may pinto may antibiseratan di pagigaro niya mereka ni mian tinin suwe mula-mula hinang tini ada pasal pagibarat tu Allah Subhanahu wa taala ko na bisar Allah Subhanahu wa taala na nagpaneman sigite mangine tinin nanta eroden bang kita mo le tuju hanan Allah Subhanahu wa taala iyan tinin yang ketatapatin kakakalatin ang kita mo balik atau balikan balik ke Allah Subhanahu wa taala sa kiamat. Nakumitin sarahin. Ubus ko ito, pinisaratin ba ko ito, dan po ay sa pinte ko, balik tinisarahin, inda na rin kapag balik-balik tayo, tinisara o balik-balik. Yan, suwak turti mag-ibadat, suway kayo manantibi. Suway kayo manantibi, yan, kita bi ubus ngihinang, ubus pinakatan. Atau ubus, yan, maghinang, maginang lupa ubus ilarak balik. Kaya, semua bang dapat asal sisi maginang pinahap samihan lagi ilarak kita pinagatan balik bagi pedlu gani. Ambang songot bian barang letinen pedlu kita ni bian demikian bang dailan hartain piti pinag bang naga gata pinag hartaan asal lepas lu pag lepas harta. Sino? Demikian bagi ibadatin na jadi tu ni, bisa dugit tiwi pas nesatan bagi kole, bisa dugit tiwi mian nemunan, bisa dugit tiwi kapag ail, mag-ail pain, magtek kapag sembahyang ini dah murid bersabar pain, so inap tiwi. Demikian bisa dugit tiwi silangan magtek kapag tuin dua yang pada sakatan nembayang atau bisa tu saingge panas dan lahat bang tek kapag puasahin yang saingge lekap kapag tuin nandal pain. Sabi na tidak bagi barat tiwi. Demikian perkataan tadi, ini perkataan. Dan pengadakan Allah Subhanahu wa taala sekitar ini, yang erwi yang kuat terbesaranan, erwi dan buah asal penegura sekitar ini, nang kita wae ne, pada panjari kita wae dan samian, erwi dan buah do, itu lu kan kita bagi tanggap tujuh atau bagi barat. Tujuh Allah Subhanahu wa taala, karena kita pekuan nabi ekka, karena kita pekuan nabi ayat saya ini sesuai wajib ini. Ini pengurung na sige te bisamen nikmat na rahmat na kepangartaan na kemon na haples ini na samen anda inis dan buah do pele ko na sige te binak mang ibarat tujuye every event na tujuye pele ko na sige te binak ibarat tujuye ubus si waktu kita ibarat na pagatan tadi kita na pagatan tadi pagkimian karena ekka na panglarap ibarat maksi pinte niya sa dia maribarat pangadakan Tuhan kita sanian tinan ni alay pinte pagkinangate sedih waktu ibadatin larak hala na lihat dia orang buat jadi na mikubarap sa mas mega bang larak na ibadatin na niya gana pe pagkuitante atau gana niya perintante sa amin terus lihat mian pangadakan Allah Subhanahu wa taala kita hindi terus ko ito waktu sahih na balik-balik dan buat amban na makalarak ibadat tibi bang dalilan sigihin sukang ni bisan dosa inggi ha plesane bisan dosa inggi ha pamaranan ng lamaranin bisan dosa inggi ha pelengan-lengan ini na sa amin buah man makalarak itin independent maksiat makalarak ibarat tapi maksiat na maksiatin duman na buah teman tadi dan buah do ibadat bian kuntaranin maksiat Bus maksiat ibaratin kuntaranan etinan bayuan maksiat dengan buat maksiat. Ekka. Nangkan bang pikir-pikir tapi asal dili kau. Dia do maksiat dan buat ibaratin do maksiat dan buat. Dia tebono dan buat. Gay luman dan buat, gay luman dan buat pisibat, luman dan buat pisibat. Ekka manamalan bayuan ene
ini gilisan puntara asal supaya haja larak ibadat dan bituju Allah subhanahu wa ta'ala. Ngakan dia, luk tebi haji samia. Hakar kita bi, asal supaya itu beheli kita bi, amban be maksiat tuju Allah subhanahu wa ta'ala bagi iru ya. Ini imanan atau mian penayaman kita, mian atau pitu kita Allah subhanahu wa ta'ala sabda buat ibadatnya. Semua inakan kita itu sama eka puntarane atau eka makalarak iya, eka meke mian mulai ini ibaratnya. Mana buat bahagia pintar buat, ma oke lah sakit irwante keheliatan. Sebab enan maksiat meke luihin kemon gini maksiat nak hati wa itu bi, hati wa itu bi mian maksiatin dumen buat bayuanen, dumen buat bayuanen mula amban pinne ini me hati maksiatin ini dushante misalnya Allah subhanahu wa ta'ala baga sebet bisrati lebe mian ini me pinain bayuan dushahatje. Di mana aja dushahatje maka larak maksiatin maka larak maksiatin sama dushahatje bisa pintiin mediki-diki le magtano ne magtambatan bayin larak dumasi wa ada ibaratnya itu Allah subhanahu wa ta'ala we ini maksiat le. Bang niya pinte me hinang te diki-diki samean basa pagdushan te bila kiti misara pinte bo diki-diki duye. Bagi bisara te diki-diki sumegua ka ketawan te ine ko yati haji sallallahu subhanahu wa ta'ala. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah al-azim. Misara te diki-diki bangsi anu te be misara te apa mian bista-bista te bang sikit te pinaina do sediki dengar edike do pedista. Bude ke wati haji tabanan haji sallallahu subhanahu wa ta'ala be. Nobus nian memiliki itu nian perpain bang diki asal diki itu. Sumegua ku itu kita manusiain asal saplag taran sikit ini. Mapasaplag itu mengalarak ibadat tendi malarak kita hinbitin nugga dia kita kanti ini tawat selalu kiamat ini bagus pegluktuan tendi duman me dusiri diki so asal dusimeje so dusihat disamia. Ini maksiat haji tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nus nembu ampan maiin. Penia sikite ko itu manusia. Kado sad kemon. Sumagua mula-mula lu sikite. Selahat tebi basilan samian. Nayu bian elewelo tekalete bi. Manusiain yu lumengan ampan lahat ne. Yu lumengan ampan lumane lengan nabu-nabu niya kel lumanne. Pagkelene ga na tepole balik ipinapate. Dumen kisaya. Eka, mengapa sikit bisa itu? Bumealay ga esa sinapang. Bisan dekoko bisan pira san bisan oro kana po ore sebarande. Ien paglasano pagpayamag pag-aga ine pinain sa ano lengan niya kinakanne niya keluman sa amiyan ine pinapate atau ine hinolap sanan sila ga na tepole balik sa lahat ng pinapate ini. Kana doon sa kanya sa babanlay sa amiyan. Pero niya ano sikita ko ito niya negado arta. Kaya dumain ko sa iya. Tignan din. Iyo siya niya bisarate siya lahat kapite basilan. Niya na bang niya bente me upama me sa katante me kanatari me kumutirin sa amin motor. Pagkaya binisarate ko ito maghapan sikita hindi ko ito. Maghapan sikita lahat ko ito. Yung kita lumangalangan na makanakin may kanakanin sa amyan, ang malamitan, tujuh besila at tujuh sabela. Atau ang mag-ini-ini na yan, ang pandiyata, pisal hateri, ang sinangkapan, ang lapurak, ang magtuburan, ang tipu-tipu, ang ini-ini lahat sa amin, tujuh magdalimitan. Kagilasaro nga, pamabot sa limitan, sa ilat kampo, limitan, ini pinapati ang makanakin. Ineddo, motor din, ineddo, seedman, ineddo, dalos na sa amin. Kana na dusik. Kanya-niya sa iyan, may kahalantin, may manusia. Ibinisaratan ko ito si kahalan ko ito yun. Nawas sino may mabitayli. Sino may naghodapli. At awas sino may gagawin. Dumini may, kana tikaya ko may pinte may bangsa, may kolonya atau ang manano. Pagkali, may amandiyata, may makarak ang magtumuran, may makarak ang magtipu-tipu, may anak sino. Di ba may anak iyakan sa amin. May anak iyakan, may anak haji, may anak tablig, may ustad, sa'yo na ikahalan. Di ba may Bisaya? Di ba may aman sembuhan na kolapit? Di ba may aman tungan dito? Kasi sumagawa, aman kitero, aman hatero sama, kung tinito sa amin. Peniyaan niya sikit. Namusin na may aratali. Kaya kamo sikit ako ito pinahin na sa aratan, istikama. Istikama, magteka, magtabligin, magtablig. Teka, magseminar, magseminar. Teka, magdakemo, kana niya, gaya ka magdaya.
Semua pagkalahan sa pita magtabligin, pag-ubos na atau magtablig, pag-ubos na mag-seminar na ini, sinapang ni Pinoy ini magplano sa di, kaya nga na asinte, sungkit ngol na po atau sungkit nga bulang atau sungkit nga dosin atau mapatay sugat sa, isa yung nagkahalan. Dahil study ko ito. Ngos, dataro kita miyan nyedo eka, sumagawa, penia sikita ko ito lo asal eka, sabat ini kaisa, mula-mula hininang ini pinakahat generose mapatay manusia kana dose. Ano siya? Mapatay manusia kana dose. Pero pwede siya nagbono magharap. So mapatay kana dose na sa amin. Umos ini si kedue ini sabab pepetian manusiale. Ini sabab pepetian manusiale pinapatay ini pepetian manusiale sabi ini dumen sabab anda. Dumen sabab ini sa pangaji sumewa sabab arta sabab arta pagkaduan arta ni mapatay dembualay pinapatay wala dembualing sabab ined do way arta dembuali kaya panggamati wala kita ng arta ni nako may magkumayon na sige maghanap ko ito sa akin ni repete duwe saban din yan isa mapatay ubos saban din punna pinapatay sa arta ubos na sinin Kagilate bisara Allah subhanahu wa ta'ala bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero Allah subhanahu wa ta'ala sisinasina mapatay wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Sisinasina mapatay pinabetain miyan sisinasina mapatay manusia pinabetain magkahagat to Allah subhanahu wa ta'ala. Tinan mu'min. Umos asal tinuod-tuod tan pinnawa na pinabetain sa mata-mata. Gana adusi. Pinabetain lay mu'min do magkahagat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Umos pinabetain mu'min do magkahagat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito bisaramihan, di ba bisaya ang pangkolon na pinabetain yakanin. Sumawa yakan pagkasiyakan. Sug pagkasug pinabetain sa amihan. Pinabetain. Umos wamay yaqtul mu'minan muta'ammidan. Sisinasina bin na niya mapatay mu'min. Mepetay lepet mo min isab to magkagat sa Allah subhanahu wa ta'ala kulit bisaramiya mutaammid yan asal tinuod to sa mata-mata tinuod wa na mepetay na ina mu'min biyan gani aduse gani ina lang ganale sebe ganale lebian pit sabab saban pepetayan ni ubus pepetay hati samia daro pete bisara artali da bisara artali subuwa say mutaammid asal pepetay na ngana sabab gabakas yan niya magdawala ka siya, ga magdupang siya, ga ngong ke arta niya, ga yan nyandiatan niya. Sumago iyo, tsako na tabisaram yan. Palabay-labay, manusia na aplemitan lang niya kinakarne, supaya magkagat, supaya elong pagtuwa sila, inahinapaan, inambus atau pinapati. Iya, sa mata-mata, pinipitayin mu'min, pinipitayin mu'min. Umay yaqtul mu'minan muta'ammidan. Sisine-sine, mapatay ng buwa manusia, baran manusia, mapatay sa ng buwa, baran manusia, mu'min. Muta'ammid pajazauhu jahannam. Ini bisratuhan ga kita kita ekta pagliwaran na sa niya. Bang manusia mapatay mu'min pinipitay ng sa niya tinuod-tuod gania bisaras iye ini yan parkala manusia lay dumen na sikapkasi na manusia. Sumikuha si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Dito bisara. Gementel bisara gania saraan ni. Gania bang manusia mapati. Yani hawa hadje duse. Tandaan na tawa hadje duse atau parkala. Kahalan manusia. Manusia mapati gania duse-duse pinipitay ng samihan. Umus kita sara bang pagkasi na manusia ni ini. Record atawa mian pinipitay. Hadje duse na Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ yene tumbas nen atau yene misrayahin ene men menghukumihin gay gana gay tibisar ng manusia ile Allah subhanahu wa ta'ala ne etina menghukumihin menumbasan yehin yene manusia lay mate ini pinipetay lay gana dose-dosene pigi ka magbosan jata gana magbosan na pang memihakinakan dan memihakiluman dan sama pagtua ini pirapati ini tiru pirapati umus ini gana ang pagkamati ini sumikuha si Allah subhanahu wa ta'ala dan buwa-buwa na mga naikinan mga hukumin kabot siya law kiamat
gani ya metekana betele gani ya mian rumbas na ye tege iya dan buat hinan dan dusi mapatay kamek gaek telepay ng samian so dan buat do gaek hinan dan dusi so dan buat haja saban yere betele gana dusi ubus kira Allah subhanahu wa ta'ala manusia yan ambat dalu magdurmaya ni mapatay ni sige gana hukum dana hukum tini gana manja dukanya hukum manusia bang iya mapatay ambat teman ko may gitu anu samian mian yete hukum manusiain atau yete kemultahanin bang manusia yene wa may yaqtul mu'minan khata'an yene manusia aksidente iyente manusia aksidente ka tinun iyente hukumin iyente artain iyente nagbisarap manusia pagkisi manusia usma pagkisi usma piniha lebanan mangkuwi kahapnen nagmulta na kayo sa ingin na yan yan sara mga taliin sumewa pag manusia pinapate mapate manusia mumin pinipitay na yung gana tayo bisagi mansari binutahan gana yung multahan ini bisa laku so ini bisa Allah subhanahu wa ta'ala ene ke multahanin atau ke begunanin manusia bang tapapate sumegwa ini aksidente hindi tayo bisarain ini sa Allah subhanahu wa ta'ala bang manusia aksidente ke metay na sa mga tinut iyan sumepeg bisara katinan magharap sarain sa amyan ini na yan pagtewaan na sa ingin na diyanin sa amyan iyan sumegwa pang manusia pinapatay mapatay tinudtud wala pinipitay na mu'minin gete bisara ka niya diyanin ito ka na sarani sumegwa Allah subhanahu wa ta'ala na yene menumpasanehin atau may hukumin tawad sa lukyaman ina hukuman Tuhan pajazauhu jahannam khalidan fiha kawati may kemudian sa kamaslam hapag sembahyang dan bihati hapag puasa dan bihati hapag niyan sikir dan pengaji dan bihapag tablik dan bisamian sumewa besong haja sa amin igit na mapatay karang sa usene ibig yaw saban ien bisang dukaw may dihitus tahon ni agang upama mag-ibarat sa amin tabi min tagdamian makibikat nawa ka ugana duse ubus dake o masingasiwe dihitus tahon ka mag-ibarat upama atau 50 tahun ka mag-ibarat upama atau 50 tahun sa amin kewang tahinang mo ibarat niyan istiqama ka sa masabat arabin ubus ikaw basuang minted hajis tagilan mo kay lumlay magkapatay gani adusene gani apintala isinabag sa amin tinipinian ubus kina Allah subhanahu wa ta'ala gani tayo bisara muli gani tayo bisara may sambahayang may ibadat may sumaruha lepas na ibadatin lepas na ibadat may sa hadang buamihan ini bang may kahinang iya mu'min iya basa to Allah subhanahu wa ta'ala magkapatay iya mu'min ubus mu'min do'y sabihin bisa na mag-ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala pintuhanin wa may yaqtul mu'minan mut'amidan fajazauhu jahannam yatong bastahinang namin tadamian gene binisara ibadat sinduwele sumagwa larak atau lumu wa inang buamian ene penung bastone hinene ebut sa malamat niya tawag sa lukyaw ebut na ikbog sa kamislan sa dambuwa do maasiat gapalay may sinduwehin dambuwa do maasiat gapalay may sinduwele may waga na niya kaya tayo bisara ibadat le o may kahinang ko ibadat sa aming tagilan mo ini na pinta biyo ibadat ko na bisaratan di so may sababan ang banya ikaw may kahinang gani sabab duse Allah subhanahu wa ta'ala si rukamak duse si ikaw pinibiteno le pinibiteno ubos niya nine abot sila kiamat jahannam atau ebut pinitik nene manusia menginang le bisa nebasa pinibasa ng ibadat nini ini lu kita payamante be ko itu penia niya kerupangan asa ko ng buwa kerupangan ina ko itu lahat be ko itu mapate gana duse gana kita beli subay pinen wasi kita beli subay katuhan te ko itu yan kahalan ng lahat be dem telepon te asawa del man negiti le story len TV dem telepon te ka penete te lokate be TV dalam telepon TV yun istorya ini udah bisa sampai ini pinapata isang tinimbak sa amin bus pinain gana dumay sundalo dumay magbusan jata dumay magbusan napang dumay nagbuhain na dumay politician dumay may arayahan pagtuwa pinain agad may magtrabaho niya kaya luman na sa amin ga bisan agad nga sinek na ipin nagpiano pagpiano ulit pata yun na pinapati mo sa hugtang na pinapati mandino alha dalam mga nasabi. Ini ya.
Kan adu syara Islam. Kan ya kan PPT. Ya kan Muslim PPT. Muslim PPT samia. Iya. Ubus. Oke nih. Pinain. Pergi di syara Tuhan samian. Wa may yaqtul mu'minan. Tidak pergi mukmin bahasa bang mukmin PPT. Oke. Ini. Hal anti ni. Dan kita pinain mapatay bang mukmin le pergi pedi menambal bisra Allah Subhanahu wa taala itu. Pedi. Ini bang mukmin bang atau bang yakan atau bang asuk pinain pergi bang nasi tema tapi ya ni pinain mukminin bang sikit kau aja pinain mukminin bang pinain bang arak yakan atau bang bangsa yakan atau bang bangsa asuk atau bang bangsa sama. Pinain bisra Tuhan yang samian dia mencari pinapati. Bangkit na mapati masa siyan pergi abang yakan pedi mana-mana tumbas dan ebot selama-lama bisra Tuhan yang samian atau bang asuk pepete dan ebot selama-lama tumbas nih atau bang sama pepete di sana pergi bahasa Muslim mukmin ni anano semua yan pihati ni anak ni amban kolonyamen isa atau may amban ni kampumihan atau amban ni limitan niya naman sa malamihan. Nanti na may anak din magbotol-motol atau ngiskul sa niya. Ngiskul piyo. Na pinenti ani. Pinenti ani. Piyo ne kan motor te atau gara sinte. Pinentihan ne. Ini. Bumay alay ka mo sa akite bi. Bisaya alay anak bisaya alay sa miyan. Niya naangaman siya di Kristiyan ka mo sa akite bi. Gamo mo kite bi. Dome ko may amman na nilami ani ko may debuan abal. Me mono si-bisilan atau me demo di plano piu mo mono iluga. So ile si tembil bulak bisa bersedia nga manihatja. Sumisali kita li ipon Allah Subhanahu wa taala. So kamu sa kita bi. Dulu benisrahin mangusali. So kamu sa kita bi si tembil Lu selimitan sa way tembil luma tembil sayan si eno luma Bisaya pinail mo sa pogyan nyo. Si Sabela demikian kana kamu sa kita bi mag-istorya sa gabaylo sa kanya magbagay. Nubus tasib tibiniya mo to anak nin. Kasip temi dalam anak nanti dalam enggak ni samian ni motor ni. Nabuan sikite. Napinain ini pini ke orang samian. Lagi bang iyakan problema kini. Lagi bisra Tuhan samian. Us pini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini sab saya. Dan bisra tabi anak iyakan lagi bang anak iyakan pero mukmin. Pwede bisa Tuhanin narka abang TPT itu narka tumpas dan bisa lo kiamat bisa nung kita bagi barat. Gani ano ne? Bang asuk mu'min dapat PTTV. Bang sama mu'min dapat PTTV bisa Tuhanin. So mera kita ni manggan berumen pas anak yakanin. Berumen anak berumen usbatan bisa mian. Nabi ne. Ubus wa man qatala muahadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila buat sino ba na pente niyan ba na suko na sama Kristiyan sino na sa pinto pama sino na Kristiyan mag-agama siya sumegwa do na agama Islam sumegwa kayo mo sa akitebi ga mo sa akitebi ini pinahitin ini pilihain ini hawa ini kajalister kajalisman siya ali gen mi habang yatan gen mi habang suuk gen mi habang saw pwede bisara tuwalin buhat bisara Allah Subhanahu wa taala di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapatay yan may pinte na anak Kristiyano, may anak pinte, may anak sa dibang saro sa miyan, buga mo sa akao, ga mo sa akao may Kristiyano, may kapilay, ga mo sa akao sa miyan, o si tapil-tapil mo, miyan agen-agen, bang na mo sa akao, depian, depikyo sa miyan, depengan, depikyo. Nung si waktu mapetay, nung si waktu may usaan mo siya, si waktu siya, miyan, binsara mo siya, miyan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si waktu niya, mapetay na siya, may siyan, lam yarah ra'yatul jannah. Yesa may kaisek surga manusia ni. Bisan pete niyan basay bagi barak do basay bagi pende kuntara basay yan kuntara muslim do pende bahasa Kristen sumagwa ko bisrala ini Kristen lega usa tao sedi bisra mo sa kun sedi bisra yan sumagwa iyan sa amin si tepil sa amin pepete no pagingada si kao atau ide lang pusan no si sinesin naghinang saya ng manusia kita ni anak yakan sino anak Kristen ba sa amin yesa may kayak surga tawat sa ilaw kiamat hindi sa nabasa pente kitiba sa magsambahayan mag-ibadat nagkamon na hinangle sumagwa ini sa tiendo ang buwangan tapikita sa amin
Ini yesa mekesek surga banu salib sa pagsembahyang dali. Sa pengecik nila sa pagkemon ni. Bisan teuk na bengi surgain tala matalain amban iya ini manusia ali. Ini manusia mapatay sigana aduse sinumen na muslim pinipetainin. Sinumen na mu'min pinipetainin. Esa mekesek surga. Bisan teuk na tekitene yan na bengi surgain kanan surgain sa amin tala amban matalahin yan na manusia ali. Iyan kahalanin. Nagkan may kipungtin sa Islam gani pengoyan. Bang yeenan nen mapatay sigana aduse sali du mu'min pinipetainun. Dukdumen mu'min pinipetainun banggated niya aduse gay mansari hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala tanda haram nen. Yan niya gani penumbas na yesedi. Gani niya penungkum na yesedi yusume ene hawa hedjanen duse sa Allah subhanahu wa ta'ala bang sayen hinang manusiain gani aduse pengihujalanen peminsaraan ini kung tiriin muslimin sabihan mu'minin gete hukum bang pegkesi manusia sumegua tembuabu may hukum yahid yene Tuhan te berabbul alamin ina hukumanen pinasek wa in magdilim marka jahannam yene manusia iyan salama-lama manusia ng beteli na ini no sigite bi ko ito pamantebi gani ya tekepo duse mula-mula tahinang lusi kita begitu amban mapatay. Nagal na pinakemura. Hininang ko ito manusia maksiat lusi kita mapatay. Bisan penangkyo, bisan petibiya men megsina, bisan peine sa men baywan sedia man hajale. Gania pinake ini. Yan mura hininang ko ito manusia lusi kita bi ini mapatay sigani lusi. Di ba magpapatay sa magbola ng sundalo rumay? Sumegua bang magbola sundalo akan agin tahunan 2 tahun makina tigati magbola pamatimbak kupate sa amin. Sumegua bang mapatay nga na aduse pagka sa pensan akan agin tabaelo ena story po si kitabi. Ini sab matin ini sab niya matay leselet semelar planeta. Leselet kampo kolonya, leselet tururan dok niya na kampo ini na mati selan sa amin akan agin delwelo sa amin tigati story. Akan so story karani. Coba magbono sundalo mandiana liang do. Supaya ini ko ito ko ini mian ko normal na sikite bi ko lampung ni manusiain si lusi kita ko ito yene duse kahalan manusia ko ito yene mula lampung tabanan lampung na siya yene ngihinang mapatay lusi kita kana sigana duse tuju Allah subhanahu wa taala. Sigana duse ne demikian sigana duse mian tuju Allah subhanahu wa taala mian pun na pinapatay manusia ni. Nakan ini tebisara Tuhanin sikitewi si barangku mula-mula may amin sikitewi da pakatan tebi ibarat tebisan saya angkan na niya aduse angkan na niya asara bangupama niya pintegan tapagsagaan tapi pinapiw si Sara itu sarain yung may asarain sa amin ang bandiyataan periyawan yung asarain sinagwa pang mapati dapat diri antin nipitain sa ini haji tamanan haji kasunin asawa yan kahalan yang Allah subhanahu wa ta'ala gate sin may kipungtiyan sa kama Islam gate sin gate dia atau gate multahan ini bangto mapatay ka na dusen sa amin may kuha agarun ne bangto agad tibine si sinesin na mapatay ka na dusen danya agad pinitabot sa lokiamat ambat na agad itabot sa lokiamat naglebag-lebag na yerok eri dusele tabot sa lokiamat pinapula iya pinapati Allah subhanahu wa ta'ala ini ketekan dan ini erbut selama-lama ketekan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Ubus dembuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua waktu. Ni ada dembuat kekisia sahabat ni. Ini meku pikiran. Pinne ja'a rajulun min hadis Abi Hurairah. Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dembuat ello. Terembuat lela pisa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pini Rasulullah araita. Yedo pikilan. Tawa bangsa ingin yan. Pini Rasulullah pini araita. Paiman ko pini. Atau ini pini bang sikao. Upabanan pini niya pini dembuat lela. Tekapi pini si aku. Tekapi pini si aku. Ini pedekanen
Penne niyan pitun penne arta ano yan, ito kwarta ano yan. Inin lusi kita ko ito maghapon bisa. Ene kedua, inin sabab pagmanuan pepetayan ini pasal arta ko ito bisarabihan ne. Pinapatay kayo sabab arta ano. Dembu alel lusi kau nga do arta ano. Umaya ka do arta ano, dembu alel lapiu, dembu alel sa zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tek kabis iye. Rasul lapinde payamarun ko apinne. Bang ni apinne dembuwa maghapon sa iya bang ni apinne dembuwa alel lapitu pinne si ako. Ubus katiuhanan pinne ngado arta ano. Yurido pinne ba apinne ngado arta ko sa amihan. Ine pinne hinangkun. Pinne Rasul sallallahu alaihi wasallam palatu utina pinne pengurung arta ano. Ta pengurung tebi. Bang ni apinne piung ngado so ngado arta ben ngado arta tembi. Dapat bang na pinne piung ngado so dembuwa ngado arta ano dati so ilang pasan kayo. Dapat na pengurungun. Dapat na pengurungun. Palatu utai dapat na pengurungun. Iya hadis Rasulullah SAW dapat na pengurungun. Nus banggay pen na pengurungku miyaan binsanaan ako penne. Pepetay na ko. Penne bangke o penne pepetay yung sabi Hari ibisarahin. Na manas wala sila sinin peniya na in pepetayin. Bangko pinapatay subay mo kayo mapatay. Nasinit, dapat na pangurungon bang niya ano pa na so malangpasan tao, so nga Eduardo sa niyan, dapat pangurungon kasi manalan mo yan. Na pena Rasulullah bangay pena pangurung ko, pepetayin ko. Pena bangay pena pepetayin pepetayin ni Mental besar dahil luhan na iya bang nagyo pente ano, bang nagyo bang nagyo say naghalan ng pusikao. Ganala kasi manalan na hindi na pusikao Eduardo Inayin na artano, sino na kayo, motor na kayo, bulak na kayo, inayin na sa amin, Diyos ang kalampasan kayo, inin sa Rasulin. Inin sa dakit yung nagduarwe. Balik ko Israel, dembu alel lapi sa Rasulin. Nilew, Rasul na pinibang niya sa iyan pito si ako. Lela, mamaya nga duarta ako. Pala ito, utihin na pinipangurungon. Banggay pinipangurung ko, pepetayin na ko. Bang pinipang pepetayin ko rin ni Ubus pag nasinin penya nagpuno-pinunoin pinelamian na bang kupen na matay Rasulullah wene bang kupen na matay wene dito bantal bisara kireluhan ba yalay sab ene pagkumpir at pag ene pag si kanupangan na niyan bang kupen na matay niyan adapin na pangurungan artaon siye Ubus bangko pen pang mian bagi bangko pen pang bonoon pe ay bang ina benet ina bisra ko bang pen da bang ni alel la pusikao ngeduarta mo ngalang pasan tao dapat da pangurungon bi ubus bang pen pinangurong Rasulullah pepetayin ko bangko pen pepetayin ni ubus nabang pen ni sa pin Rasulullah pen pepetay ko mian ubus matay ubus Bang pen na mate, bang kau pen na mate wene, kau pen na dalam surga, sabab pagdependeno sa artadole. Ubus, bang yesa pen na mate, wene wako mate, manusia lay dalam marka. Manusia dalam marka. Tiada berisilai saya. Bang ni apiu si kau, ini ngongker kau, nian nganjemu kau sa artadole kanale kasi banalan ni. Lune ke sibulak, lune ke siluman, lune ko saling kalangan sa amian, dakam tidak dari kita mitalaw. Asli na sa dinupang na kita. Suwe na si Betel, bisrahin na sinin, dinag kita wa Rasul sallallahu alaihi wasallam nungka ni sa amian. Bang na ikaw dinupang, dinag kita hati na nungka. Dinag kita nungka. Ubus, dumen panungkaan nula sa hati ng karupangan nung may kumapati. Siyempre kaya dinupang kayo. Jinupang kyo duk niya pemintangan niyan me jahadis nei nagibang kay sa sinungkaan na paano ini pe asal pesobra ne kalakuan din sa amian nasobang sinungkaan siya na siya Uy, sabihin na pinna na balik pinna kita biya. Pero kita biya nung kami sa mati pinna bisa sabihin bisa amak sa bahayan bisa amo mo sa amian na siya Dabang sayan sa mamanin, makasari ka mapatay, bangko pinapatay. Bangko pinapatay sa amin, si kasaban malan mo yan. Nanasinin,
sabanin arta anu kesebenaran sumegua bangke mapate sigani kesebenaran saben iblis Tuhanin iblis Allah subhanahu wa ta'ala gani ale sinabab kesebenaran samian yen ko te bisa lumian ne mapate ke usama mata gani sinabab sa etinen asat pegedo panganu yen tumbas ne tabut mate narka jahannam sumegua bangke mate yen sababan pek dependen arta anu samian bisan kau makapapate nan sinin bisan kau makapapate bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saban ene pagdependeno sa artano pagdependeno sa agama no samihan dakaw tinalew bisan tebebeteno amiru pangyan mga dupog sikawihan manusien bang matay weno dilem marka iyan hello sumegwa awa bang keluhan ng mapatay iya dilem markain pagibang iya mekelo sikawin samihan sa panungka ano matay ka metil bisana megboro ne ka mate ke udhelu ampanie ka udah tu suse sa pagdependeno sa artano pagdependeno sa agamano sa kesebenarano sa amin si hakmo ganya problemane ka ulay bisan kam sa iliban ng kipegbono ka ulay sa pagisi halanon magdepende ke usibaran mo sa artano sa amin mate ke amru pagmian sumego ka ulay kayam surga Allah subhanahu wa ta'ala fa anta fil jannah illa wa huwa fi dar wa anta fil jannah manusia lay mate saban si ikirupanganan dalam marka jahannam ubus ka umate ke we ne sabin sampai saya mian pendependero sa artano sa ine penumbas Tuhan kau pendi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala tapos samban mian ek kapega ero ne sri tin si box mian tamal si buwa nak pahali sa buwa do sobra man sa minit mian pahali kita bi sumego insyaallah semana balik mian tambahan tabi ini kisainin istorinin dumenin kisah bisara Allah subhanahu wa ta'ala duk ini sara di Muhammad sallallahu alaihi wasallam binisarahin nasinin ini mapatay gani adu seruse iyan bental bisara samaresten dalam marka jahannam bangko mate bangko mian tumbas dan bangko makapatay ruse ubus bangko usap mate si pagdependeno sa artano bisan ka muminda ka tinalo bahasa pagisi bisara Tuhan mapatay lumengke mapatay sa betinan kirupangan mo sumegwa pagdependeno dato problema dalam tinigin keman ka Allah subhanahu wa ta'ala matay si Allah kama sa pagdependeno dalam suru akeo sumegwa bang enet pagdependeno lay gani nagdueruwe gana dueruwe dalam marka pin Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapos sa panian yan murmurahan sige tibikemon bang pengilarak ibadatan bi Allah subhanahu wa ta'ala lepas lugtan bi ibarat bi samian tentang di ibarat sab ene mapati gara do sirusene sab itu arda gara hitinan hakte bi samian di usi mian arta seddi mian yuhajja samen kungkerte bi na murah-murahan ilingan kitib Allah subhanahu wa ta'ala ini amban bi guru panganian hada wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin